sukad ko nakamatngon og buot, kumon ginana kong mabati ang reklamo sa mga katawhan, labi na sa mga ginikanan, lisod kayong kinabuhi karon. Pirmi gina, karon hapit na lang ko namatay, maurag yapoy istorya, lisod kayong kinabuhi. No? Kamoron, hayahay yung kinabuhi o lisod? Maulagi na, hangtod na lang ta mamatay, lisod lang yapon. Gikas pagkatao, lisod, hangtod mamatay, lisod. Nga naman, tungod kay ang atong kasing-kasing wa muliwat sa kasing-kasing ni Jesus o sa kasing-kasing ni Maria. Kanaragi rason. Kung sa may kasing-kasing ni Jesus o kasing-kasing ni Maria, puno sa gugma. Na ay gugma ba? Niya kining gugma, matod pa ni San Juan, gikan gidnis Ginoo. Dili ni gikan nato. Niya human, gikan sa Ginoo, niya nato, maunang kamao sa tang higugmas uban. Pero kung ang ato na ganing higugmaon, mauna ang atong kaugalingon, kapoy kayo. Kaning atong kaugalingon, kapoy kay ni higugmaon. Pero ang imo ganing silingan mo imong higugmaon, gaan. Sige ko na be, lingiyay mong tupad na kumusta man ron, kinsa may imong gihigugma, silingan o imong kaugalingon. Silingan, wa ka mangaway sa silingan, wa ka nang libak, wa nimo apikiha imong silingan sa agianan, wa nimo parkingi ang agianan sa imong silingan kanang karsada. Ay nga na ba mga pangutanang ingon ana, wa ba nimo siya paningli sa utang? Silingan na nimo. Imo ba siyang kitabangan sa iyang mga problema? Wa ba nimo siya sawaya? Wa ba nimo siya tamaya? Kana silingan ko na nimo. Pero musugod na gani kag kasuko sa imong silingan, sugod na kag tamay, siguro na gid nimo ang imong kaugalingon, mubugat dayon ang kinabuhi. Bugat yun. Labi na gyud musugod na kagkasuko, nya himuon dayon nimong pagdumot, bugat ang kinabuhi. Mao na daghan kay karon nga stress. Ana kapoy. Ang uban nagdepresyon, kapoy. Mao na matod pa sa atong unang pagbasa, gipahinumduman ang mga Israelita nga gipili mo sa Ginoo dili tungod kay maayo kaayo mo, di sad tungod nga kamoy pinaka buutan, di sad tungod kay kamo mo'y pinakadaghan, kung dili tungod kay gihigugma mo sa Ginoo. Kani man gong gugma, di man ni nato madiktaran. We cannot dictate love. Tanawa di ba moingon ang uban, ang gugma buta. No. Kaya maglibog man ka nga nung nahigugma man siya ning tawhana nga manuyupay man eh. Nya kabuutan niya. Kamaayos iyang kinabuhi. Nga nung igambol man niya aning iyang kinabuhi. Pero gimo siyang tambagan, palibagbag lang wingon lang, I love him man. I love him man. Ana, may magkamoy mo tipon, mo ana dayon. May magkamoy magtipon, niya may ngon ginikanan sus, magkwintas gyud kag problema ana inday. May magkamoy mo tipon, I love him man. Ana, gabuang mangga ka, bahalag man lang kunyog buang, I love him man. Di ba? Unsawan, sakto. Kamo, wa pa mo mabuang sa gugma. Wa mo mabilong aning nabuang sa gugma. Kana bang badlongon ka ba? Nya di lang yapong kapatuo kay pakabuang karon daghan eh.
Pero dunay duha ka klase sa gugma, mga igsoon. Ang gugmang tawhanon ug ang gugmang Diosnon. Ang makaparelax nato mao ang gugmang Diosnon, dili ang gugmang tawhanon. Nya unsa may kalainan ani, mga kalainan aning duha ka gugma? Ang gugmang Diosnon kanunay gid nang nakasentro sa kabalaan sa kinabuhi. Mao bitang gitawag og Sacred Heart. Ngano ang Sacred Heart man? Kay ang gugma nga naas kasing-kasing ni Maria ug ni Hesus, pulos gyud way mansa sa sala. Kanang tinuod yung gugma, di ginagustog sala. Gani mahadlok gina nga makasala. Pero ang gugmang tawhanon, bahalag makasala basta malipay lang ko. Nana ba di mo care ang gugmang tawhanon. Ang giapas ra gyud gugmang tawhanon, malipay lang ko. In kasala man gud na, lipay man ko. Mo nandoon na tayo panultihon, if you feel, if you like it, just do it. Oh. Lipay man ko aning suyop. Suyop ko. Ako maning kalipay. Lipay man ko aning puyo-puyo. Ako maning kalipay. Ay ko ninyo hilabti. Nahigugma man ko ani. Lipay man ko aning same-sex union. Ako maning katungod. Ay ko ninyo badlunga. Ana, bisag man ka, sala man na. Oh. I don't care. Ana ba no? Nganom dig makasa. Ang kasus maimpierno gyud ka. Tuom kag impierno. Naon bitaw nato, ngabay impierno. Basig ka mo pa'y maimpirno. Ay lang ko nyo hilabti. Kay ako ning kalipay. Di ba? Mo na itawhanon nga gugma. Ngilingay mong tupad. Ingnaon sa nang imong gugma diha. Tawhanon o Diyos nun. Pero ang Diyos nun nga gugma, mag-unagid siya sa pagtanaw. Dili baka sala kining akong pamaagi. Di ba kani sala? Niya og sala gani, di gid na niya dayonon, bahala nagsakitan siya. Mao na ang Ginoo gilansang sa cross, ningon ang Ginoo, kalami gyud tingaling patyon ani nila. Usar gid nako kasulti maigo ni sila kilat, hurot magini sila kamatay. Di na jud ko ani maigo sa mga latigo, sa mga luwa, mga tamparos, di na jud ko malansang sa cross. Igon ko lang ni kilat ni mga tawhana, patay maginig hurot. Pero di baka ni dautan ang akong gihuna-huna. Ay dautan man di ay ni sagdilag ako yung malansang sa cross, ako lang yapon silang higugmaon. Mao na ang ikaduha nga kinaiya sa gugmang Diyos nun, andam mo antos aron dili makasala. Pero ang gugmang tawhanon, maglikay sa pag-antos, bahala nagmakasa basta walay pag-antos. Muna buwag dayon, ini kaminyo, antos na kayo, buwag dayon. I will look for the right person in my life. Right person. Kumusta man na rong Paris ni mos kinabuhi karon? Right or left? Wapa ka mo left. Ay. Narabay daghan din nga ni left na ni buwag oy. Sus pader mamatay ko pader. Mamatay ko dili nako buwagan. Karon pader nga ni buwag nako. Sus praise the Lord gyud. Lipay na kay ko, malinaw na kay ko. Nako niya balaan ka na. Siyempre pader kay malinaw na gud ko, balaan na gid ni. Kay biya nimo. So anda mo antos ang gugmang Diyos nun. Nya dayon ang lain pagyud nga daghan man kay kalainan no, pero ang lain pagyud kalainan sa gugmang Diyos nun kay kanunay nga nagtan-aw sa paghatag or kanunay naningkamot sa paghatag og kalipay sa iyang gihigugma. So kaning gugmang Diyos nun gawas nga maglikay sa sala,
anda mo antos ang iyang purpose tagaag kalipay ang iyang gihigugma. Kinsa ninyo dinhing mga asawa nga ang inyo radyong gihunahuna ang kalipay sa inyong bana, taas ang kamot. Naiusa risgada kay tanang ni isa. Congratulations. Kinsa dinhing mga banaha ang imo radyong gihunahuna ang kalipay ragyod sa imong asawa. Tas kamot. Wa pulos mga buangon. Kinsa dinhing asawaha ang wa gyud kayaw-yaw sa iyang bana sukad masukad pagminyo nila ta sa kamot. Tanawa nganong nagyaw-yaw man ka kay ang imo namang kalipay ang imong gihunahuna. Mao na. Sa laktod pagkasulti, wa pagyud mo haom ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus. Bisag kining pari dali kay magyaw-yaw, kining naghumili. Jesus. Mao nang wa gini kalipay usay ang naong ani bugat pas galingang bato. Ningon man Ginoo kanang ang mga buangon kanang skandal hikti ra go nagalingang bato ihog ngadtos dagat aron mamatay na. Bugat man ko ng galingang bato kining nagwali na gini panahon nga ang naong ani bugat pas galingang bato ngano man kanunay mang nagyaw-yaw. Nganong magyaw-yaw man ta kay atong ipamugos ang atong gusto kay nagtuo ta nga kung tumanon ang atong gusto malipay ta. Ang Ginoo dili ingon ana kay bawsa nga ang iyang gusto makalipay nato. Pero kung magtuman kita sa atong gusto, di ta niya pugnan. Andam siyang magantos, aron lang ta malipay. Bahala na ning atong kalipay ug mosangko sa kadaot. Basta malipay lang ta. Oh. Lingiyay mong tupad ing na gusto ko happy ka. Na niya maingon din siya ay nagpaningil ha. Muna ang mga sugo ni Kristo pirmi gina siya nga nakasintros kalipay sa atong isig katao. Sama pananglit moingon si Kristo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Sa pasabot ana aron malipay ang imong isig katao. Kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad, malipay ang imong isig katao. Ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Mao gyapon kalipay sa isig katao. Pasaylua sila kapito. Kana inig pasaylo nimo sa imong isig katao, lipay ang isig katao. Di ba? Unsa pagilaing sugo ni Jesus? Unsa pa may laing sugo nga makalipay gyud kayo kana bang di taganahan ba pagpakamatay para sa imong isig katao. Ninduta na no kana bang moingon ka sa imong kaubas balay, I am willing to die for you. Sus ninduta na lipay gyud kay ta. Unong ba? Muunong gyud kaniya. Mahimo ba ni nato o dili? Unsa inyong paminaw? Mahimo dili? Daghan ang nakapruiba nga mahimo. Ang pinakarisin karon natong gihandom Bishop Chopilo Kamomot, San Vicente Ferrer, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, St. Francis, Mother Teresa, porti ng daghana, San Roque, San Isidro, gipangbuhat ni nilang mga butanga. Nya, nahimo ba? Yes. Naagani mga buangon kayo sa mga San Pablo, St. Ignatius of Loyola, San Agustin, mga self-centered kayo nga mga tao, pero pagdawat nilang Kristo, pagpasod sa ilang kinabuhi, porti na gyud nila, liwat na gyud kay sila ni Kristo. Ang ato lang dayang buhaton mao ang pagpaubos. Matod pa ni Kristo, sundan ninyo ako kay ako mapaubsanon
ako mapaubsanon sa espiritu. Humble down. Kanabang moangkon ta, we are not in control of this life. Wa gid tay mahimo kun way Ginoo. O napasudla ang Ginoo diha nimo, everything will become happy. Nya kinsa tong motuman sa kabubutos Ginoo malipay, mag-anam dayon tagka-relax. Muna matud pa ni Hesus, gitago ni sa amahan, gililong sa amahan, ngadto sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon ug mga dungganan. Kay kanimang kong mga maalamon ug mga makinaadmanon, center kay na sila sa ilang kaugalingon, dili sa uban. Magsunod na sila sa ilang kinaadman, dili sa kinaadman sa Ginoo. Munang ma-stress gyud, kapuyon gyud, mag-depression gyud. Muna iampo nato nga ato mga leaders mosunod untas Ginoo. Nya kita sa dinhi sugod karon sundon gyud nato ang Ginoo, pasudlo nato sa atong kasing-kasing, ug ang Ginoo nay magbuot unsay bation sa kasing-kasing, unsaon paghigugma, kinsay higugmaon, ug hangtod kanusa higugmaon. Ang Ginoo gi atong sundon, ha? Sige, manindog na ta kadtong mahigugmaon.